Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muri ku isi hatandukanye mudukurikira ku murongo wacu wa Professor Muhigi Entertainment. Aha rero turacyari muri ya gahunda yacu yo gutura heza kandi hadahenze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Iyi nzu iragurishwa, iri ku isoko. Ubuso iri mu kibanza ni 20x15, ngo kubuso ari metero kare 300. Amafaranga ihagaze ni $35,000,000. Ni inzu iri mu miturire, ifite icyangombwa cyayo kandi iri ahantu heza, ni hafi ya kaburimbo, hafi y'isantere ya Biryogo bya Mayange. Kugira hano n'amaguru uvuye mu isantere kuri kaburimbo ni minota itagera kuri 5 n'amaguru. Ubona ko ari inzu rwose ituranye n'izindi, inzu rwose ituranye n'izindi ahantu muri quartier nziza y'insirimu imeze neza. Ubona ko hepfo mu muhanda hari inzu ziri kubakwa hirya hino hose, rwose ni inzu nziza, ni muri quartier y'insirimu. Iyi nzu rero reka tuyegere turebe. Ni inzu iri muri quartier nziza, $35,000,000. Iyi nzu irakoze neza, irapavunye, mu nzu iranakinze, inzugi zirimo, ikisigaye ni irange ryonyine, irange n'amakaro cyo gisigaye. Ubona ko parafo irimo rangete. Ni inzu ikoze, hasigaye irange ryonyine ndetse n'amakaro, ariko ibindi byose birimo irakoze nta kibazo. Ni inzu ifite n'amanexe mu gikari. Ubona ko mu gikari ari za nexe ziri guhinguka. Ni inzu rwose imeze neza, wahita ujyamo ushatse, wahita ujyamo ugatura, cyangwa se kongera ahandi mafaranga makeya ugatera irange n'amakaro. Ni $35,000,000 rero, ahantu heza mu miturire, ifitiye icyangombwa cyayo, ahantu heza cyane. Amafaranga yawe rwose uhita wigurira inzu yuzuye itagusaba ibintu byinshi, ahantu heza cyane muri quartier nziza. Murakoze rero kudukurikira, mbibutse gusiga mukoze subscribe kugira ngo n'abandi benshi bamenye ibyo dukora, bamenye ko tubarangira inzu, ibibanza byiza kandi kuri makeya, ahantu heza. Gukora subscribe rero ni ukudushyigikira kandi mukanamenyesha abandi ibyiza turi kugenda dukora. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha.